Mau lihat yang mga partulo ta pasa tutuhata. Diulaot ta partikianon. Nang dihamo amang burunami raja tapubulon. Dison, dumudok kami. Morodok be. Ulos na nagsipasaton namin o. Sahat na tu lain namin doon iwoto namin yung partikianon. Naksulima mo saat uli ate amang baru. Dihamo lay. Doon tamu ito. Mau lihat mga parjulo ta pasa tutuhat ta nung tung uli jaradinggan saut sakap ni anak kotay ima anakmu naong gabi hilang nami buru nami naong gabi parumaymu ang giyak matong marhiday lay doto ito sisa datang yang mahita ditong atongan ni rumah tangga ni nasida. Ang giat gabi anak doot boru nasida. Lahu madalani rumah tangga ni nasida tuari namang ihud. Dison hubok kami ulus digawari maon lay doot tamu itu ulus pasamo. Ang giat matong manamuti nauli na dengganon. Tulaiku dohor ibotokku. Dileom matutu dihamu hahi paso. Dohor las liroha. Anggiat tutong di bagasan las liroha kamu. Dinalahu payutihut saluhudna kapinok parmuna. Tua ka ari-ari namang ihud. Las marohamu laiku dohor tamu ibotokku. Dos marohata nalahu berbunuh-bunuhon. Iana kotai. Unang berik kamu sian nila nilusun. Alay tangyang nami mo. Tuhamu laik kudohot ibotokku. Asa anggiat si gajang umur hamu. Asa dilohon nami masong nidok ni na dua-dua. Asa aduh hatuk kamain na tugu-tugu ni lobu. Ador haditi may tugu-tugu ni horbo. Nang malay kudohot ibotokku. Saur matua sahat tu namar nini. Sahatu namar nono. Lalu siamu atau ngamung baru? Jadi dihamu par musik nami. Naik pasaton nami ma ulus pasamot. Ima tulay nami do iboto nami hasuhudon apa di patikianon. Baik kamu mah godang na patut. Apa tuh? Bapak bahagia pada hari ini, ya. Adapun air mata Bapak bukan berarti Bapak bersedih, bahagia baru, ya. Las rohani Bapak, dot omakmu, ima di parsohokmu apa patikianon, anggiat ma
tang yang nami tua mata na mertua di bata di pasu-pasu Tuhan tamahamuna helaku do boruku didok na dua-dua hubok kami di sot ulos molo baba ma dokonon ulos ape tua doon tehamu helaku do boruku molo didok pe salah makatahon nau baba itu tanggung jawab ape ma tua di hamu helaku do boruku tujulan nyari tangi yang nami itu amatan nomor tua deh bata di pasu-pasu Tuhan mahamu di leon gajang ni umur di patulus akan nasakapan ni rohamuna tuari na mangihu anggiat matong marhita tangi yang nami dapat nauli dapat nadinggak kamu doonok kuma son hidok ni na tua-tua asa dihaluin na palangka tulupas si porotan maanak na to dia hamu mangalangka tusima dapotan pasamotan asa bitang na narumirisin na to pun na sumoro anak petong ris boru petong torok son uwag kami ulason ulos na gajang imana hudok nakin ulos apetu doon asa si gajang umur mahamu tupahon niya mata na batuan na bata si torok rabu torok mapinokparmo tupahon niya mata na martua de bata ditanyang nami may ang giat di baturus to karina mangihud las marohani helaku dohot boruku majalo uloson undang berek sian gudang naon helaku dohot to boruda alai las ni rohanami doi bapa dohot oma di batikien oda jadi di hamuna permusik nami gabe nek pasaton nami ma ulos ape tua tu hela nami dohot boru nami langsung baroham boru to ingat kuda mau lihat matutu di tuhata mau lihat menang dihita jadi dihamuna dua kurkur dohot tamu henah lasrohata nung nasaibe tutu laut na dengga merdana titikyon nga menjalo pasu-pasu perbogasok kamu siap bagas joro ni tuhatay peyok kamu na dua mahatan ni Tuhan nakin na pinasaha ni naposonay ima baik kamu na gabi pedo
tonga-tonga ni rumah tangga muna. Asa ang giat rumah tangga, sitiru kamu tujulan harion. Jadi, dihon elaku, mulai sadarion, ngagabe sahabe au, agabe inong ibagasa sadarion. Jadi, kupasaha maburukot ko, ela, jaga maburukot, haolongi maimana. Jadi, nyon, adong, madak elang pasatan, tuamu, pakai maon, mulo adong pulau, di pulau-pulau sitorus, pakai maon, parlopes ma, elang, babolo adong pulau, di hamu, takubolon, hadang maon, tulau, semua lima. Sadari Tuhan Jung soboy sirangori Bos marorang inang berubi-rubi Jangan punya sama Tuhan Boleh ada mah. Anggia matok tua mata nomor tua lebata. Toktong mal kejang umurmu di leo nakahay basong ditabay mananggabi na niula siguro pinahan horos mapardal dalam mangong per tiga-tiga. Matutu. So ni solo masatu botian ni tiga ras. Saha may tamangolo, satu panggabihan, satu prahorasan. Matutu. Pasat tamu mah. Masuk mama saya ucapan si Marmun, halak si Marmun. Masa dong pang sabi na solo sa matutin. Sa majalang muna si ngajang rabo, lume tao satu paggabian jala oras orang. Matutu. Pasat tamu mah. Masuk mama saya tulab baruna. Opupulon alay batak bohon sa lilingon. Takpala haruitad na hurahami. Paling raba pangdok babatua monitad daho. Alayang guau dekat tu pulau Wata mau tak kenal. Saat do tu pena. Holan nama ada tu. Rodo hame itu dohoto hela. Nasugot hubok kami boras seberiton di. Asanggiat pir toki bahul pasalongan. Di rumah tangga muna. Pir tok di muna. Luju-luju manang dalan ni Panamotan. Di soon mangudu di musik. Ulu sa ato korteya to hori rodang bulan. Leling mahamun na dua mangudu. Hors masalah gabi ya. Di gaduk tinggi di pasu-pasu tuhan. Padai nami di soon adong huwan Tuhan.
masuk di anak robot main ison dari berek kohan na burung kebetulan amang burung sinenggonan kurang sehat dia burung so dia malas si dohon nami tuh pertama selamat berbahagia hidup dengan damai. Yang kedua, jadilah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, silakan apapun persoalan yang kamu hadapi, persoalan jangan disingkirkan, tetapi harus diatasi. Andalkan juga Tuhan untuk menyelesaikan, termasuk di anakku, kalau ni mek kunahudok, dah. Jadi dos rohani hamuna dua di rumah tangga muna. Saudi naik, adong do kiriman ni amang burung cinenggolan, kupasahat kanon, kemudian kubayad do kadok kuinak, alay bagaimana non ahahatani paritamu, amani hanay. Nung nga di pasada na sila do akay dami, kubado mo dohot na diyaw. Ranong nga di dokon ama ama Rafael tuho. Ada informasi? Ada nanti. Ipasahat mainang di Batam dan di Son. Alay sungat dia penon di dokon pariban mi ba ima siyan na sida dohot siyan aw. Ado amang burung menungah orang sehat. Jangan boy. Tang di bulan. Bangsa udah tadi bagasa sedarion. Baik. Galing mahamu jala horas, jala tutong diramut di Tuhan. Nah, soalnya mak. Musik. Bantor godang ngayon. Kami
pungua saurdo on ulos ya toga marbun. Daong hamulo mga leani hamulo kisa Bayad musik ay. Musik. Sirohonon na itong nudusingkat naman, halading marnator lebih amin ni. Burjuhamu marnatoras, marsimatua, marsimima hauna dua, nanti. Naba dua hon burju marsau, martunga sabuta, ima marsau martuma nahumaliak hamu. Hala yang kepala nordikot burju hamu martuha. Itu penipulan nasudi. Hingga gue laki kata ini mana tulis bahasa tentang kamu. Jadi las rohanami di nang majalo pasu-pasu perlu sarbiok kamu. Kami Madison marga sitorus. Awo jumi wakili noan gulang ko kami sitorus di son. Kami jumi wakili son alari ko pero daw ko to sitorus tu tanawin na. Arong do. Ate. Jadi mulu mersugut laung-laung kamu buru jalong muna nomor telepon di akatulakmu. Muna natulasi matuamu. Mulurang nomor rekini boy. Ate. Muna dulu sih kau betul di jauh naik jono itu baru ngewo tong percaya makan, nah itu. Jadi melihat mari Tuhan tak las rohani. Nasa lilingop pingatak kasih masih terdado among buru. Jadi tang yang nami matok sama matok perdikan basai tumi bima ho buru dililihat dormo. Songon dok muda dua asa giring-giringin na kosta-kosta. Ibu matok kamu mengabing-abing buhut mentong maropaupa. Madu. Dua sabit tong matok. Dakol mar mula-mula bihami ti. Dame tulak calo hamu. Jadi oma pada nami. Naik pasal ulus mahami tu ya anak nami. Baik majo di hami goklas ni roha rohami di ngoluko. Si torok rabu usaha kemar torok ma pino parmu kudu lan nero tu pahon di bata dia muna makanin nung atung barang bedi jalo amo ta pasu-pasu bak kajan ulang-ulang peo pau matongi jala boal muna mai laho mga lului ngolong-ngolong diari sogot diari songoni ma do hata siap kami tulang muna Bere kurang. Rahen dari kecil sampai berumah tangga kau terus kita dekat. Tibalah saatnya berehat ini. Nung nama rumah tangga ho berenang cita punggung. Berumah tangga ini banyak suka duka mau dijalani, tapi nantilah di Batam
lebih panjang lagi kita. Kasih nasihat tulang nanti ya, nanti kan datang ke Batam juga kan. Baguslah masih matua. Itu si matuamu itu sama dengan harganya dengan bapak sama mama. Ingat itu, titah kelima, hormatilah orang tuamu. Kita tidak bisa keluar dari situ, harus kita asa dapotan pasu-pasu hamuna dua di dalam membentuk keluarga na baruan. Jadi nung masaha be nakaningan di calo hamuna pasu-pasu par rumah tangga ni sa tonga-tongani huriay saha ma akka na uli saha ma akka na dingkan tujuluan nyariyo. Jadi ay yang guahu dongaku saja bu ikut jauh bado oloan nami. Ingat itu, itulah pedoman kalian dalam membentuk keluarga yang baru ini. Ingat itu ya. Jadi nang pola gajang dohonokku ala pasupang bebehitan no di Batam dijabuni tulang. Nang pola gajang dohonokku disabung tulang mak. Jadi hima diberi nami untuk Suruso dan Rahel. Tadi udah kasih nasihat dari tulang. Jadi sumanhatan si tua-tua ada orang nami tua muna tua lak tu sikoro didodok itu tua tua nana tua guru mahamu dongan muna mai saur matua Matutu. asapi tadi ketuju rumah di tawari tabiar marang tu dia kamu mangalakka saya itu cima rabotan parsolian Matutu. horas jala gabe di kamu parmusin nami Gabi kamu majo neng na atehon nama ulus kuberi nanya baik kamu majo Aman na gud tulang. kabar tu sih
tamat tong nama dongane hamu iperdalam muna suak songone manang ya anak kota beremuna tinggal hono tadi siat juron pai mamulat na sida sugat tu pangaratuan dewa tama nama masing-masing na sida upasatu rasay Tinawumal tiyo binay penhuatan. Sinami, tinawumal tiyo binay penhuatan. Baik kamu aja si tiyo, pero kamu satu hasahatan. Dihita namarhamarang di hula-hula ni abang buruto masih aturan mahita sedia mahita berjulu mendohaka sekali maju berjulu mau lihat ini suruh akade lima abang baru Kami itulah. bagi hamu juga abang baru Datangi ho, martangi-tangi ya kita. Tulak tak. dison abang baru rodo hamin waing bona tulangmu dohot tulangmu marga 5 juta ngadi sobe sude sedde sena welu sedde ini penga disonne jadi amang baru di haroronami las marohamu las marohanita todimuna tuppe sonon haroronami unang masih cerita kita masih tamyangam mahita tujuan nerion anggiat dilihat tuhat tuhita aka haipa sodo akarinauli anggiat tu akari na bangiut bu dengkasanon nakanalaw sepatu pang manami so ni majolo hata set kami tu hamu ang baru jadi tu hamu na dua ledo ito isorro do hamin waeng ledo do ito nami tu pesonon haroro nami ito las maro hamu do leda jadi saudi nalaw sipa husor-husor muna di bagasan rohamuna imana nalaw mamukka par rumah tangkau kamu di bagasan sadarion songon nedok ni sian natar surati carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu jumolo ma lului hamu harajaon ni debata baru pe ahana pinang ngedoni rohamu say tuhat tama namang goya kapas-pasuna tuhamu jadi manang nahape di ulamu di pangaratuan le do ito saya jumolo ma hara lului hamu harajaon ni debata adalah ito Amin. asa di pasu-pasu Tuhan aka ahana ni duluan ni ngolumuna do ahapena ni sikat ni rohamuna sa tuhat tama namanggohi pasu-pasuna tuhamuna jada donon nabe masongon ne ina tua asa pina kita jujur ma tito pina tabian tu dia mu like kudo ibotokku mangalaka sa tu sima da bota persaulian Matutu. jadi song kata ni ulos le tukpen songon nang ulos na terbaik kami tuhamu las marohani todimun las marohani badamuna saya tuhat tama namang gohi pasu-pasuna tuhamuna jadi tapang itu ma godakta dolek tu sonjo bereni andok tu jamai puromito sonjo bere Anakku aka hula-hulai makat. arok ko sido arok ko to lairo ito aulu dorohakku natuari sire nomor telefoni fotokku tueu tak dari Rusiau bebe sungona hasiro aku di panedek iluku ima haroroni telepon ni waktu tueu iseroni na ito lubay nga tani tangalan ni dua bu masih aja kamu le jabu ajar-ajar kabau pui roh tu sopa buat tu jauh tu buat asa wujud pikirani unak kola di jauh mak komongko bolongko adi hatu ni layon noai tak perlu memang ula abu yo orang mangalagi berong yak kabereo jadi si rok ku bere tu itok tu laikku sere rohamuna dos rohamuna molubui baik kamu parek kelo di jauh tidak saringgan karena mat keluarga deh buat mana aku kepikiran na dulu si parek kelo do beno mono nunggo berdua-dua ibe jauh sama ni do beno una gabe
arong kasih ni roa orunung go dua ibe jauh tawuri betongga tawu kubu ega ma bulan berdua mahamuna yang bulan mencai jadi masih honok kitokku beronokku masuk kata dina dua aduh aduk ke betul-betul di lobu dari fasa tunggu di orbo tengeng saruma dua na like kuroi bodokku dari irik taupu satu nomor dini satu nomor nono matutu. soalnya lo berekku bolo berekku roh bere dok burukku roh tu jauh nami tu siap tertukar sah isi roh bodokku mono saun nari ba dekat hatap pukoi sudai jadi si rodokku tu hatta mana mengirik-irik kamu tu hatta nama masuk-masuk upasatanya nonglos nami tu amuna makira masan nodu bau majusan nodu mono dia harus turo ipasamota tiabuna tujuan dia roh soalnya masih roh nami sa masulu sa matubutir di tiga ras upasatanya nonglos nama rabodo harus nagaja pasah mau gabian jala sa oras-oras Matutu. soalnya mahata siap kami juga natapamu di bawah inama sinami Gabi amang gabi. asa upasatan los na gadjangon los na hapalot tuwire nami makira bosan na dumao majusan na dumono di araw turo akay pasawot at tunyo na kaberek ko bahindama Laguna tali majabay na lagi natal no Los dame, 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 mami, yo.
tua-tua dak sudah ina pudung nak sosakot jadi padian. Dak sudat adat doh so paur raja dia hula-hula saluhutna. Atik pesi pato paur raja namina susadia. Molutuk songoni penno raja namina dalam nami mandapot raja hina puhu so paur kami. Uli jalalas marwani rajai. Sidok poti mahami raja nami. Mauli ada marah. Gabi majalah horas. Mas saya ruang nami. Jadi hita pe hasuhuton asada radi hita. Asapor hati tamaro padapa raja ni hula-hula tasan hutna. Mangaradi hita. Buang ngaradi hita. Gabi majalah horas jadi opiamak parmusik nami nama lo. Lahu porat mahami amang mandapot ton raja ni hula-hula nami saluhutna. Atau ngalani alana suasana tang donoeng ba mamang obat na opartusi.
les ni rumah. Molo tuksokan ni peraja nami na boy hupatu pahabi apara di partikenon. Malamit tama maswa mata na martua di mata. Sai digohi ma dihita pasu-pasu. Sidok poti hami raja nami. Jadi mau lihat mak hami be sakula-hula tunggu masalah suruh nami. Alai au tuk takas mangilo tuhamu doha hadol nami mazohudok di partikenon. Molo hamu mazo nama kamu lateo papai. Nangarong namarong mutu na tua-tua sulit malas na roha. Huida hami na tabdada bogos, like kodo ibotok kod. Dia kapan niroyokmu, di pabainamu, di namar hamarangi. Ang dia ngadapot songon nuhata, balitang badat natin ako tabuhan. Ari mo man namar hami umarangi. Totong kabiyan, totong dapat ang pasu-pasu. Matuto. Hopar tu si dihamu dai do tamu ito. Mauliate ma tadok diari nauli diari naringganon. Totong ma di pasu-pasu duhata nang dihamu. Dilihat dihamu gajang yunu ciri pacarian. Mula tumpen wae sonon di las delohata di partikiron. Mula hami tunga las delohami na ino tamito. Ala huida hami do tirek nirohamu dinamangiro pasu-pasu. Marhite hami huda-hudamu. Ang dia matutu. Tuhatta amatan amat tua di mata. Manologi partikiat di laut-laut di ganon. Matutu Asa rasa. dono nami madilai kulo di botokku. Asa dari pasar tumugu horbo ta dolatiti tumugu lupu pepeng saur jalan matuai botokku. Satu nama ngiri paupun, satu nama rini, satu nama nono. Matutu. Diho bere diho boru. Ngolo hiupai uji dilas nerohaku sadarion. Dang haparan las nerohaku. Ngolo saat aku nak tiga reza, hupai uji jamita di banyak matabat dida. Warisan arta. Alai dilihat di hobere. Buso. Warisan nargai iba mungko. Warisan nasoboy dinilai mang naise. Holakko manikiri tumas sa ibagas. Ang giya ma bre doto buru. Pauso-husori dipikiranmu. Warmu masih husor, ikut pauso-husoranmu. Do dinggan. Asal dia rumah tangga na berbahagia. Rumah tangga na damai. Huboto kami do pre, do to boru. Dan ni padung do muni col mahamu. Ni padung muni holong ngiro. Di molo pinado muni holong ngiro haro. Ikom maruzahan. Tude bata. Maruzahan. Tuholong niroha. Unang maruzahat tu diri dasar diri. Ido rumah tangga nyadingkan. Asa rumah isuk. Pado-pado rumah golga. Tujuan nyarion. Asiro hanya mata nomor 2 di mata. Di leo di hamu tubuh anak dan isuk. Do borwa kada patas marro. Matutu. Asa pinatiko kuzur ma. Di topi ni tabian. Tusia mu mangalaka. Tusima dapat apa saudian. Matutu. Anon pasadong nami ma ito bre do dioboru ulos siap tulangmu ulos panape manape tua manape parhorasan manape panggabian asa ojak dia ojakan na tua do asa ngapon tuduluan niaron dihamu barek kudo buruku molotumpe sokonian non huwag kami ulos sampai panap mulas panogui manogu sangat manogu tua dia gabion dia moraon dipisuk do dia ka dame do sahara nasian di bata di batuat mai kuhamu di nama muka rumah tangga naik baron pasata bilakin ulos martangi yang kuhamu itu mata di bata di sadari rohanami sadari rohani pikiran nami do tangiron nami sudah anggota mas dua di bata sadahamu boru do tobere majalolosi martania kami tora mata nomor 2 di bata ditanya ngami tutulannya do sampai nama dua totong masada dia kamang ilo pasu-pasu do dia kajue ima dalam nepangilon nami asan waing pe molopung pe sonon ulos panogu hubek kami di pangilon nami asima rohanya mata nomor 2 di bata diujak kumadi hamu panggabian do parorasan dan di hamu akah hita naman hamarangi molopung pera uduh hita raja nami
Dihita naman hamaran di maboto ni anak kotor. Asirohan na niya matalama tuwa. Tung sisara tangiyak kita tudulan niya ron. Asa tung dolman nama sangat dolman nama tuwa anak kotor. So lima patiluan nami di partikian na uyo. Musik. Jadi so lima, arok sinulong bukan? Nah, jangan musik itu lang. Atau mau so lima, mau dia siapa? Tersama dong Bandian Raja Nami. Ara bodon nabi namanya anak pernanyon. Coba guys, banjamang mana ho partisi. Daku dulu mah dong tulang. Dong biasa. Evaporasi tulang. Ya. Stop. Lo masih apa lo? Dites na tes. Saya di rumah tak ada dulu dalam tidak. Yo mulai kena menisida. Orang macam luna. Horas. Dia multi. Do akan buat baca. Horas. Lebih minum lah tulang. Tulu hal ibek kamu. Tulu hal ibek kamu tulang. Tulu hal. Sabun hatok. Ya, oke. Ya, bapaknya. Kasih bapaknya. Bunga. Bere iba bere si pajutak ompun jepaya. Dadah dua-duanya, Pak. Ada abang juga. Dadah. Ompun jepanya. Labula. Oke. Bunga. Oke.